yaa haadhatoo yaa ibsituu jiruutiyya addunyaa akhiraa siinii milkeentiyya halkan guyyaa garaan koosiif hin abooya amtoon sin harkinii naaf jiradhu fayya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Arran tanaga ummato mamato kuno tana dhalte ta guddifte garabbiiti asiin nageeyse maashaallah alhamdulillah kuno nabiratti arkamtii jechu ummaatiyya alhamdulillah rabbi umri naafaadha reesu isinillee du'aa itti naagotanii maashaallah ummaatiyya rabbi umri teessan keessa barakaa ammallee naaf isiniifaa kaa'u hayyeegaa mee maamaato ati isin mee ijoollee nama meeqa qabdan? Ijoollee sagalin qaba. Nam sagal qabdani? Nama sagalin qaba. Haan sagalan sanirraa nam meeqaffa irratti harkama? Sadaffaa irratti harkama? Maashaallah sadaffaa irratti harkamaa jechuun alhamdulillah galata rabbiiti. Ijoollee nama sagalan qabdan san keessaa mee eenyu irra jaalattan haalan? Ijoollee ta hundan hin jaaladha. Saniifuu gaa ija bitaatii fi ija mirgaati hundinuu ija bitaatii fi ija mirgaati. Ta jibbanii ta dhiisan hin qaban jechuudha. Maashaallah. Akkana gaa hayyeegaa maamaatoo mee aniin kun guyyaa kamiin haalaan si aarsee jira? Ijoollee xiqqeenyarraa kaaftee hanga guddattutti namuma aarsite lolaatumaan uleenis tumaatumaan bakka gaasiin geenye yaa ilma kiyya kaniin guyyaa kana na aarsite jee kaniin beekee sitti aaree aarinti si qabu sin qabu. Maashaallah. Guyyaa kana na aarsite jee alhamdulillah aarinti si qabu qabu. Alhamdulillah. Hayyeegaa mee maamaato rabbiin umrii naaf isin haa dheereysu. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala rabbi rahamumaa kamaa rabbayaanii sagiiraa jeeti haqa keeysan sirritti ol fuudhee dubbatee jira jechuu rabbiin. Saniifuu gaa du'aayin teeysan mee ni qeebalamti mee du'aayi teeysan takka shaashaa nu godhaati irra nu buusaan siin jedha. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana aatinaa fid dunya hasanatan wa fil aakhirati hasanatan wa qina azaban naar. Amiin. Umri si haa dheereysu. Fayyaa sitti haa ta'u. Umri si haa tursiisu. Ati duraanuu gartee jaalatamaa biyyaa rabbi si godhe. Ol si haa fuudhu jaalatamaa biyyaa rabbi si haa godhu duraanuu rabbiin ol si mul'ise ammallee mul'ataa biyyaa rabbi si haa godhu ol si haa fuudhes ol si haa mul'isu ati arraanni kee si haa mi'aawu hafuurri kee si haa urgaa'u sitti haa bal'isu adawwiin tasilaaltes cilee bishaan buute rabbi sirraa haa godhu balaan tasilaalte gartee balaan sin arkini balaan sin dandeyni tasi gartee si laaltee sin dandeeyettus cilee bishaan buute rabbi sirraa godhu Allahumma ati calalaqaa laga keessaa rabbi si haa godhu kawaa hundi looyee irra dabrusan rabbi si haa rakkoo addaa hunda rabbi sirraa haa qabu Allahumma balaa rabbi sirraa haa qabu balaan sin arkin balaan sin arkin khayrin si biran dabrin khayrin si biran dabrin Allahumma rabbi si haa milkeessu haadha manaatillee rabbiin gartee bareedduu si haa milkeessu akkana bar rabbi si haa milkeessu ta gartee biliga aananii ta qoma furrii ta manguddoon dur jettu san rabbi si haa Allahumma amin akkana gaa yaa ummata qawlaa kuno maashaallah jaartina hadhatu jirtummaan to maashaallah ta sin aarsine ta sin daarsine rabbi si haa tan qabnis rabbi si haa hannu ta qabdu barakaa keessa si haa kaa'u ta ati harkaan qabatte rabbiin kiniyaat si haa godhu gaazziqaatti rabbi si haa jijjiiru gurguddoo rabbi si haa kennu rabbi sitti haa bal'isu gamaa gamanaas si jala haa yaasu hunda rabbiin gaagartee si jala haa yaasu hunda keetuma haa godhu natal firdoosiis rabbi si haa kennu guyyaa gartee walumaanuu rabbi nu haa kennu yaa ummaatoo taates guyyaa gartee galiin rabbi dhuftes jannatal firdoosi rabbi si haa kennu Allahumma والله نبي خير ربي صلى الله عليه وسلم آمين كان ما شاء الله يا ماما ربي ربي عمري تيسن كيس بركة ربي سنفاقاو دعائي سنمن وقد تنتن ربي نوها قيبلو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد
Assalaamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakaatuh. Assalaamu alayna wa ala ibadillahi saalihiin. Maashaallah. Ati jettoon darbi siyaa taasisu.